Atonu cer degen, ak kalpak kırgız el degen. Eymanı gelse daima iyile basıp gel degen. Assalamu aleykum, ak nuskalı ak kalpakçan atalar, ak peyildi ak çolukçan apalar. Kutmandu kuşvak geçinizler menen. Ақтаңдай теледолборунун алтын комуз байгесине арналган акындардын аламаны тамашалуу шоу программасы. Аты айтып тургандай эле, бүгүн айтыш өзгөчө. Бүгүн эрежесиз айтыш. Мына ушул айтыштын эрежелери менен сиздерди тааныштырып койсом. Биринчиси, ар бир жупка 2 раунд 15 минута убакыт берилет. Биринчи раундда 10 минута убакыт. Ал эми чечүүчү экинчи раундда 5 минута. Экинчи шарты, калыстар курамы 3 кишиден турат. Үчүнчүсү, калыстар түстүү белгилерди көтөрүү менен акындарга упай берет. Акындар 2 түстөгү кийимдерди кийишет. Менин оң тарабымда кызыл чапанчан акындар, ал эми сол тарабымда көк чапанчан акындар. Эгерде калыстар тобу кызыл чапанчан акынга өз упайын бере турган болсо, кызыл белги көтөрүлөт. Ал эми көк чапанчан каршылашы өзгөчө учкул сөз үчүн калыстар көк белгини көтөрөт. Кийинки шарты, акындарга атайын даярдалган бирдей түстөгү кийимдер кийилет, жаш курактары чектелбейт. Ал эми 7-чи шарты, калыстар деңгээли төмөн, же сөз байлыгы начар акындарды дароо токтотуп, күйөрмандардын баасын эске алуу менен таймаштан чыгарууга укуктуу. Жана ошондой эле акындарга чыныгы тамаша, учкул ой, курч сөздөргө баа берилүү менен бирге. Жана ошондой эле калыстар тобу төмөндөгүдөй кара түстөгү белги берүү менен биргеликте акынды оюндан чектетет. Кыздар, чоң рахмат. Кийинки шарты, ар бир аламан айтыштагы жупка деңгээлине жараша акчалай сыйлык берилет. Ал эми акыркы шартыбыз, акындар аламан учурунда биринчи жуптан жеңгени экинчи же болбосом кийинки акындар менен айтышат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, анда эмесе бүгүнкү айтыштын калыстар курамы менен тааныштырып койсом. Ақтаңдай теледолборунун алкагындагы алтын комуз байгесине арналган акындардын айтышындагы калыстар тобунун курамы. Кыргыз Республикасынын эл артисти, калыстар тобунун төрагасы Түгелбай Казаков. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын эл артисти, калыстар тобунун мүчөсү Табылды Актанов. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, калыстар тобунун дагы бир мүчөсү Сатыбалды Турапов. Буга чейинки бир нече айтыштардын жеңүүчүсүн бул жака чакырып коелу. Элеман Келдибеков. Ал эми жеңүүчү акыныбыздын атандашы Асан Апсатаров. Бал чабуулар болсун. Беттешүү. Орындуктардан орун алабыз. Биринчи раунд. Elamан atağın çıkkan akınsın, caş ekensin çırağın, baktalayыңдың açılsın. Kalkayta seni tökmedip kana ozundan şeker çaçılsın. Top jiyindin içinde toktoğulday çoğsun bu. Ağаңды bugün görбөсөң, tanı elek жоксуң bu. Ekönü katar jengdin doңinim kursağın senin toksun bu. Akın bolsoň bileyin, akınım dep jüreyin, asıdın taştın tereyin, akılın sen dep jüreyin. Örükzardan biri geldin özgöçö şirin, aselsin balakay damыңды tatıp bileyin. Kejegimdi bereyin, keltiri bırdap özüңdün önörüңdü görsötgün.
Ağаңдан бата сен алсаң иним жаш екенсің өлбөйсүн. Hay, ырдап жатам биерде, демек акындарға қошулам. Жақшылың акын окшоймун, баятам бериң отурам. Адамдар айтып жатышат, жылдызың сенин жаныптыр. Адамдар айтып жатышат, акылың ырды табыптыр. Жакшы акын окшойм карасам, бияка жөргөмүш желе салыптыр. Андемесе мениним бар бычаң айтып ырдайын. Комузум егер жақпаса әр түрдің оғын салғанға өзімді бүгін сындаймын. Қағылайын инешек оң жағымдан ерчішкен Құдай берген өнерім алып келдім сен үшін. Сол жағымды қарасаң жүрмөгішті көрсөттің. Жетелеп келдім мен өзім барсың бенім бағыңды açайын деп мен келдім. Үнім менен обонды чачайын деп мен келдім. Көрсем бенім кичине жетелеген тайсыңда жүрмөлөтүп бастырған үйрене тұрған малыңда айланайын инешек сені менен олтырғаның асанаған бағымда. Азырырда болтурсам Kopuluna tolotта биздин айткан ырыбыз отургандарга жомокта. Эң айланайын жанагам сени карап олтурсам оозуңдан чыгып жатпайбы асыл сөздүн көркөмү. Биз деле толтуруп келе жатабыз жан дүйнө деген кеңсени. Акын деп сенин олтурсам айтканың ушул нерсеби? Akının uşul nerse dep özüngö jakpay kaldыбы kagılayın inişek agaga bugün bul jigit akılın esin saldыбы ataң деген болгон агаңмын таанып алгын өзүмдө асан акын мен болом көрүп турам көзүңдө айтылган ширин балыңа татуктуң ырым чыгат деп эл алмандын баарысын ырдаган элдер угат деп олтурамын инишек сени какпай кичине балапандын шагыны сындырып албай койбойун ошондуктан инишек катык айтпай өзүңдү кадырыңдын ойлодум. Жакшыңырга сөзүңдү таяб аткан убагың балапандын шагыны сындырып элең албайм деп аяб аткан убагың. Мен ырдасам туугандар баарысы ыңгырым угушту. Ырдап отурсам баарысы көңүл бурушту. Балапан шагын сындырам деп келишти, бирок өздөрү биринчи сынышты. Akın bolsoң bileyin, akınım деп жүрөйүн, asıl сөздү терейин. Өздөрү сынды деп койдум, эми мен маани берейин. Акындыгың сен болсоң, ырдап көргүн мен менен. Баткен менен жалла бат, ошо булас борборум, сен үчүн көңүл бурушат. Акындыгың билейин, комузду сен чертпесең, акындын үнүн угушат. Колуңдың иним чертпесин, комуздан кичик кемин бар, сага көптөрү таң турушат. Илгерки төкмө хаңдар төгүлүп ырдап турчеле, кадырыңдын ылайым ырдасаң элдер билчеле. Алтындай болгон агаңдың ардактап сыйдап олтурган көңүлүңдү билемин. Ада толу кыргыздың ардактап жүрөт жүрөгүм. Сенде жакшы жаштардын өстүрсөкөн экен деп мен дайым үмүттөнүп той жүрөмүн. Ай, кызыкта экен кептериң, ар нерсенин ырдайсың, ар нерседен четтедиң. Комузсуз ырдайт деп айтып, мени да азыр жектедиң. Мен комузсуз ырдай алышат, мендей кыргыз балдары. Комузсуз ырдай алышат, мендей кыргыз жандары. Комузсуз ырдап отурсам, ыраазы болот туугандар, бар патанын арбагы. Бар патаңды сен сыйлап, иним бар тубадаң экенсиң, кадырдашып сыйлагандаң тубалап экенсиң. Андемесе мениним суроо берсем суроомо жооп бере алар бекенсиң. Акындарың айткандай ардакташып ырдашып
Bir-birini dayman olturuşkan mangdayda birin biri sındaşıp Alatoğlu Kırgızdın ösüp жүрген жеригим Kadırlaşıp sıylagan bağıp жүрген eligim Atağın elge çıkarıp dаңазасын uğuzup dаңtap жүрген elimgim Olturgan жердin barkını götörüp çıkkan dankını Oşon aytkan tuğan elingim Anda жооп берейин andan başka ne deyin elimdin aytıp suradın ak kalpak kırgız eldenmin ak kalpak kırgız eldenmin sendele kırgız eldensin Jakşıngırdan asanım jakşısın sözdün tergendey jamanırda oturba jaş balaga teң gelbey elin kaysı deysin da başka jaktan gelgendey Hey akındardın sözü var aytıda turgan gebi var Kaysıl жерден gelgenin görбөгөн elder uğuşat Atыңды surap oltursan айтсан көңүл бурушат Çet elden gelgen жок debin çet elden gelgen bala dep Айтылган жок кептерим ошон үчүн ниничек Кайсырудан болосуң угайын элдин малдында Сенин кайдан келгениң Баткен деген жери болот Ардакты сонун эл болот Баткен деген айылдын кайсы жеринен сен келдиң Кайсырудан болосуң оң жагынан бекендеп сол жагынан бекендеп сурап жатам өзүңдө кадырлашып Gol çavalar. Mına mıntip birinci raundumuz sonuna gelip jetti. Al emi algan upayları menen tanıştıralı. Жеңүүчү аталып келген биздин Элеман Келдибеков 3 upayga ие болду. Gol çavalar bolsun. Al emi atandaşı Асан Абсатаров 2 upayga ие болду. Golça kuattap koyalı. Akındar bizdin ikinci round. Hay eleman elim uğup tur Ağana göңүл burup tur Akıldı bestü balasın biraz çıdam kaylık kılıp tur Ağаңдын айтқан батасын ала берсең жашайсың Балам айтылған сөздің угуп тур Аты жөнүңдү сурасам Башка элден келдим дейсиң да Башка элден келген жок элең Сен уруңуң айтпай кеп кылбай Сен өзүң кыйын дейсиң да Угуп алгын атымды Асан акын мен болом Карагулжа жерденмин Уругум сол Каратал Моңол тууган элденмин Сендей улдун атыны жөнү ууру барысын Иним билген эле келгенин Ар нерсеге буруп сөздөрдү кылбайлы бүгүн итчилик уруумдук сурап матайсın uruğum menin içkilik ırda olturup asmandağın ay bolum ırda oturup kede bolum bay bolum sen aytıp jatkan ırlardı men bir жерден ukkanday bolum Bir жерден уккан жоксуң да атыңды сурап турамын Алла Талла колдосо элиме кызмат кыламын Кай жерден уктуң сенин сура берсем жооп бергин ошону уксуң кудагым Кайсыл жерден кай жактан кимден уктуң бул сөздү акындын жолуң ушундай эстебепсиң чынында бул жерден айтып олтурам иним кетирбе мени чыгымга İçkiliktин urusу тунук тазаң эл болот акындардын арасын тандыган кыргыз эл болот Моңол тууган элиңде таанып алгын иничек Моңолдон чыккан атайы наалежеден таркаган Асан деген менмин да кагылайын иничек Түндүк түштүк акындын о түзүгүнө теңмин да Akınдар dap süyünöt, jaman aytıp kalganda, akınдар bolsa küyünöt. Kördüң bü menin baktım var, şarikler maga jügüröt.
şarigin sağa jügürböy, men jakty gözдөp iýildi, meni görüp iýilse, agalar tuğan iý süýündü, gördüň buňandan iniçek, al jakdagy şerigin menden ulup agam dep, men jakty gözдөp jügürdi, görüp duran bul jerde köp kırgız elim süýündü. Meni görüp olturup bugün akındıkты küç kıldың, ırda oturup bir kızıkta iş kıldың, aylanayın canagam. Men sen aldığınızdan ırdaymın, közüňüzdi tiktebey. Aldığınızdan ırdaymın, çakçaňdap ketip güçtebey. Dağı biraz tantıraşıp oltursam, bul başım kalat iştebey. İnim ugup tursaňjy, tantıragan akyn jok, tantırasa bul jerge gele turgan jakyn jok, ugup turgun iniçek, jakşy sözün belgisin, akyndardan aytylgan, ugasyn goňalardan aytyp turgan sözüne, tantıragan akyn jok, tamay aýtdym özümde, çynyn aýtsam miniçek, senin oýuň bölündü, gözüňdi bir jumasyň, aytyp tursam suronu, berbeýende turasyn, akyndygyň çyň bolsa, aytışalı uguptur, eki savap sap menen, eger komuz jok eken, barpıça sen töge ber, men çertemin uguptur. At tanışkan adamdın barkı bulup turbayby, kadırыңды bilişse, dankı bulup turbayby, turbaybydan baştaylı, akındıgın bilinse, saltı bulup turbayby, arsabaka salganga, akındardın önörü, türü bulup turbayby. Bale akınlar, bale. Albatta, ek raundun jyýyntygynda bizdin akındardın algan upaylarına göňülüňizdi bursak. Bizdin Eleman Keldibekov birinci jana ekinci raundun jyýyntygynda 8 upayga ýa boldy. Gol çabular bolsun. Al emi Elemandın ataňdaşy Asan Absatarov 2 raundun jyýyntygynda 6 upayga ýa boldy. Akındar orduwustan turup gol alışıp kucaktaşıp koysak. Albatta, az upay algan akınımızды uzatıp koyalı. Al emi bul aytışta, dağı da bolsa, jеңүүчү olup, Eleman Keldibekov tabıldı. Albatta, hayradan kийинки çuptardı çakırıp alsak. Bundan bir neçe aytıştardı jеңip, dağı da bolsa kapçıgın bir neçe summa baygege tolturup keletkan akınımız Eleman Keldibekov. Jana ataňdaşy Sırgak Mırzakarimov. Bul akınımız Kıçkaç atto kaymanasyndy alıp jüröt. Betteş. Orunduklardan orun alabız. Birinci round. Taşımda turgan eleman, mangdayında men aman. Bayaktan berin aytıştan jığılbay gelgen sen aman. Yalvırtaysın ottoysoň, aldığındagın ustolgo jabışıp algan okşoysun. Jaňy gelgen gelindey çoyulasın eleman, uydunuz sütünдөй koyulasın eleman. Aldıma gelip turganda, aytış degen aytışta, söz ayagan mızalı, jo ayagan jaralı. Iraz kıyınına gez geldin, mangdayıma tez geldin. Hey, kık çokugan korozdoy, kıyın sıysın kovulup, pergindin kovulup, birden julsam ne bolat. Ovanumdu sozolu, gezegindi beremin, kanan emin eleman hazır kısın ne deysin? Ay ne deysin dep suraysın, ne derimdin uğuptur, başka söz aytamın, köngülüңdü buluptur, jakşılıktın boluşun, köngül menen bileli, aytış degen uşunday, kılıçtay bolup diyeli, bir yerden jılbay kalışım, bul kök şariktin gileyi. Balaykanın rahmat. Sen hazır buyursa getesin ıraktap, bayatan beri çıgasın, kök kaltar bolup bulaktap.
Kıyındın özün kıyındın, görelek cüröt ekensin. Altmanastan aytkanday, aşusu büyük belderdi bilelek balan ekensin. Taşkını katı dayranı görelek balan ekensin. Taymaşıp joğu bir tep çalkandan düşüp oğlu ölelek balan ekensin. Çimenen özü kıç kaçmın, çıdağın inim uç kaçtın. Uç kaçtan düşö berveysin, meni görgüçün degdeysin. Mendey batır düşkönçe sen bir kıylacılın esteysin. Estesen inin hepstegin, kök şarıktı buyursa cengilgende tepseysin. Men kagazga жазылып, akım bolup kattaldım, ırda-ırdap olturup, köbün jengdim jaştardın, küçüm ketip baratat, hazır mınan aç kaldım, aytkanımdın sebebin düşündürüp bereyin. Жақшылыққа буруlam, ыр болып мына құруlam, егер азыр жеңілсем, күштің аздығынан мес, құрсақтың açқалығынан. Aşkazanın tok bolsa putuk olun şok bolat. Sende jigit ot bolat. Bürök aşkazanın açkadan arık jigit tok dolat. Sende boydok balanı tok totalbayбыз noktolop. Baya jеңip atkanda Raundga çıkıp kalganda krandağı sudan içip alsan bolboyboň. Aşkazandın oyloybo, erci gittim belgisi bir günçülük akçaga çıdap kelet turbayby. Kılımdap kırgız tukumun ulap kelet turbayby. Men aytıp jatkan sebebim kaymanan aytты kep aytты kıçkaş meni nege aytты. Alıraz kıçkaş degen tok karmayt kırgızda jigit. Ot karmayt, kıyınsıgan sende jaştareň jok etken soň bok karmayt. Ağır akın bolup ırdaga, akın ele desele, mendeleň akın bolamın, kaygırbaymın eçele, kıçkaçmın dep aytasın, kıçkaçmın debeň eçele, jaman ittin atıny börü basar deçele. Ras ayttın, mumun ayttın, ayabastan tuğur ayttın. Kıçkaçtı jakşı bilesin, karmagan jerin kaş aytat. Kayerde börü balasın, kıçkaç dep atap koy çele. Kıçkaç degen bilesin, kızıgan temir çoy çele. Oşon üçün obolot iştegen mende yakındı, kıçkaç dep atap koy çele. Ötkönde aytışta gördüm. Irdap jatıp sen anda oyçumun dep ırdadın, jaş ballardın içinde bolçumun dep ırdadın. 10.000 koydu başkargan koyçumun dep ırdadın. Aldımda turgan bu sırgak asılın sözdün tababı, kıçkaçmın dep maktanat koyunu kıçkaç menen bagabı. Omatın gelip ozuna 10.000 koydun dep ayttın. Jaratkan özü koldosun, jamandık takır bolbosun. Iras ozundagın 10.000 koy oşol alay jaktan oynosun. Anan kıçkaçtın işin bilesin. Anan kıçkaçtın ugup jürösün. Oşol kıçmıgan degen şaymanda al orok menen beşilik saunan çıkıp kalgandan oňdop kelet turbayby. Oşon üçün kıçkaçtı kıyınsıp mından ırdaylım. Karıgan baştın ak basat, jam köngüldü dayım tak basat. Bolbosoň ırdap otursam, Arar jerdin aylanıp, ottop kete tokşoysun. Her bir minut sayın sen toktop kete tokşoysun. Koldap turgan adamlar, kadamdın algan attatat. Koldabay turgan adamlar, akındar. Koldabay turgan adamlar, akındardın aksatat. Kılım turgun bir jerde, kıçkaçtı dağıdat basat. Kevir kevir cerlerden bürküttük
көргөн чымчыктай каласың иним унчукпай. Алырас адам жатса дәрт басат, темир жатса дәрт басат. Ал мен жаткан темир эмесмин, жараткан берсең өмүрүм, мен элдин алам көңүлүн. Кычкач болсоң кычкач бол, кычкачтың айтып берейин. Кычкач болсоң эгерде, мейли жакшы болуп жайнайсың. Кычкач болсоң эгерде, көп иштерди талдайсың. Зымды кесең аласың, бирок мыкты кагаң албайсың. Айтылы кепти жайлайсың. Кереги тиіп қалғанда сен зыңқыртқанға қандайсың. Баракелді, азаматсыңар жігіттер, алғачқы 10 минут ауыз соңына келіп жетті. Ақындарға қол жаулар болсын, ал эми азыр алған ұпайларын таныштырып қойсам. Біздің Кычкач қайманасымен алып жүрген сырғақ ақыныбыз Қалыстар тобынан 4 ұпайға ие болды. Ал эми Элеман Келдибеков 6 ұпайға ие болды. Қол жаулар болсын. Чечүүчү экинчи раунд. Баштадык. Алырас тамашаны буралып, ел көңүлүн алдында, ыр келип калсаң алкында, мына кеч киргенде салкында, үйлөн элек баласың, сен аял алып жаркылдаң, айтулуу кыргыз калкымдаң эй. Ушу жерден отуруп сындавырдап жатабыз, тамаша кылып берде чындавырдап жатабыз. Өзүңө көңүл бөлөйүн, мен делең акын баламын, тамаша кылып көрөйүн. Өзүң болсоң акынсың, жакшысысың жакшынын, эң эле мыктысы сенсин, жакшы сөздүн тапчунун. Өзүңдү карап отурсам, бир аз элең аксың да президентинен акшынын. Кара деп мени мага кеп айттың, кайманас кепти кылайттың. Анан сагызган деген бир чымчык аябакстан саксынат. Андан бостар кылдак жакшыраак. Канчалык аппак экемиң мен жеңеңден сура тактылап. Сагаң айтылчуң ушул тапчу кеп. Мен чын пейилдүү баламын, жаман айтып куулабайм. Мен жакшынакай баламын, башкадан упай сурабайм. Мен жакшы болгон баламын, жаман сөздүн улабайм. Жакшы болгон баламын, жеңемден сени сурабайм. Анткени өзүңө көңүл бөлөмүн, алдыңдан ырды төгөмүн. Жеңемден сени сурабайм, мен себеби бетиңден эле көрөмүн. Баракелдең рахмат. Баямында кеп айттым, үйлөнгүн бала деп айттым. Анын укпадымында инибиз, мен айткан сөздү билиңиз. Үйлөнгүн десем билбеген дүмбүл акын окшойсуң. Айтылып сөзүң пышелек, болбосо кинодон көрүп аткандай сүмбүл акын окшойсуң. Акын деген акында, акын болбойт бир күндө. 6 күн атам болгучаң, бир күн буура болуп зиркилде. Менин көданымды көрдүңбү, мен окшобоймун сүмбүлгө. Болбосо сүмбүл оболо гүл агагаң окшойсуң. Үйлөнөң такыр албасаң ушул атка токтойсуң. Акшың акын боло көр, жакшыларга баш баккан. Даярданып келе көр, сериал көрүп жатпастан. Сериалды ким көрөт? Калайык калкың эл бөлөт. Эл көрүп жаткан сериал элге жагып атпайбы? Эл мактап жаткан элеман аял албай эмгичең сүмбүл болуп атпайбы? Ошол жерден олтуруп, ырдайлыда күлөлү, ушул жерден ырдасак, агайын туугандарымдын жылып кетсин жүрөгү. Ушул жерде
tuğanдар, ustatlarım olturat, oşolordu süyölük, oşolor menen jürölük, serial bütöt bir жылда, бирок ustatlarım tübölük. Ey! Barakelden rahmat. Ustatların ıraqtap arqı çetten olturat. Jüri jaktı qaragan arzım ataqın okşoysun. 9 yılım maqtasa sen toqtoğul bola albay toqşoysun. Dal uşul жерден toqtoysun. Je bolbosoň bul jerde jürilerge niçe görrük qaq bergen okşoysun. Ey! Ha. Çok rahmat. Barakelde akınlar. Barolar olsun. Birinci jana ikinci raundtun jıyıntığı. Bizden eleman akındın jalp algan upayı 9 upay. Alemi anın atаңdaşı Sırgak Mırzakarimov Kıçkaç Kaymana ısmına ev olgan akınımız 6 upayga ev oldu. Akınдар ordumuzdan turup, kol alışıp, kucaklaşıp, biri-birimizni kuvattap koyalı. Albatta, жеңили узасын тартқан сырға акынға жол болсын узатып коелу. Ал эми бул таймашта дагы да болсо жеңишке жетишкен Эламан акын.